Hazır bul жақта кеңешіп атат 94-төр. Эреже бузулду тиги. Көгарттын кырандары 1994 жылғы туулган жигиттердин ынтымак улагы. Бүгүн Карачолок айылынын кезеги башталды. Азыр улактын алдынан турабыз. Бирекоз жигиттер менен сүйлөшөлү. Жигиттер, ассаламу алейкум. Маракеңер кут болсун. Келдик, рахмат. Кандайсыңар? Баштап алдыңарбы? Район 11 айыл ака. 12 айыл акча чогулту ака. Жарымын улакка, жарымын кайрымдуулукка ушу Карачолок айылына кайрымдуулук кылып калган ушу быйыл Карачолок досторубуз баштап жерден чыгарып кылып атабыз. Жакшы кылып, жакшы ниетте акча чогулттук ака. Жакшы. Жүккө жок, 58 кило ака көрдүңүз. Торпол жеңил экен. Ошону таза беребиз деп ниет кылып атабыз. Жакшы экен. Кегиле жигиттер. Сорундары тууралуу, бүгүнкү тартип эреже тууралуу, элге кайрылуу. Бүгүнкү сорундар только акчалай болот. Таза чаап, таза кеткиле балбандар. Ушу атайын ынтымагыбыз, биримдигибизди бириктирип, мына 94-төр берип атабыз. 12 айылдын биримдиги ушу. Тынч ынтымакта чаап кеткиле балбандар. Жакшы. Ынтымак улагы өрөндүн балдары 94 жыл болду. Ушулар бизден чыгып атат Карачолоктон биринчиси. Кудай кааласа мындан буягына только жакшылыктарга, жакшы күндөргө иштетели. Ушу чогулткан акчабызды элдер наразы болбосун. Мындан чапкан балбандар ушу балдар айткандай таза чаап берсин. Жакшылыктарга кетсин ушу башы, иштин башы ушу. Кудай кааласа мындан кийинкилер көпкө чейин узасын, жакшы болот. Жакшы экен, жакшы. Жарымыны улакка мына кыргыз улуттук тоюндарына, жарымын кайрымдуулукка. 94-төр бирок мыкты. Өтө жакшы иш. Атайын ушу 94-төр чогулуп атабыз. Азыр этеги Тайгарадан жогору жагына Канжаага чейин да. Анан эки нар көйүс, бер көйүс дагы мына Карабулак, Катыраңкы ошол жактан балдар кошулду. Эгер эми айтабыз дагы, эгер кошулам дей турган болсо, Сузак районун полный ушу 94-төрдүн чакыра беребиз. Мындан кийинки немелергечи, ушундай улак иш-чараларга, фондторго, жакшылык иштерге, сооптук иштерге кошулабыз дегендер болсо, чакырабыз баарын. Ай сайын футболубуз бар. Футболго да келебиз ошол. Жакшы. Ошол келип кошулабыз болот да. Böyle kukpağına. Suzak rayonun 94'ün degen var değil mi? Salavat boyunca geliyor çöteler. Жақсы kene. Жақсы. O men baştaldılar. 94'tör ынтымагыбыз күчөсүн, мындан дагы жакшылыктарда ушундай улактарды, кайрымдуулук иштерди мындан дагы көп кылып жүрө берели. Амин. Амин. Бардык ушу балдардын тапкан туткандарына береке берсин. Аллахым ушу улагыбызды тынч өтүшүнө насип кылсын. Амин. Амин. Аллах акбар. Тынч өтсүн. Мына 94 ынтымагы жигиттер башкалар дагы үлгү алсаңар болот. Мына жора болуп ушундай жакшы иштерди өткөрсөңөр. Бүгүн ушул жерден башталды 94-төргө. Көтөргөнгө кой берле, көтөргөнгө. Өздөрү башташты. 94-төр. Эртерээк чыкты, эл келди элек. Көтөрөр бекем бол, көтөр, айлантып кой азаматты. Aldı, sürüdü. Talaşka düştü torpak. Bozattın koluna çekip etti. Salla bu. Ya karusu getip kaldı bul jigittin. Attı karmak koy. Attı karma toktat tegeret. Düştü yerde. Torpak yerde. Şurada gire. Torpak yerde. Henkeye ver gire. Düşme adam düşüp etti o bulay. Gele koydak ya ona bu. Koygulay başın jakşı baştagılar. Özüm girip götüröt okşaymy? Ya bolbaydı mesela. Talaşıp geçti. Kelül alıverdi hazırla aytып attım bir aldı. Giri öyle. Bala şartıyla aldı Artur жерден. Tarambazdардын жоктомой берилди Карагаш нүкасына. Сей. Акжал алайкунун аты окшойт да. Суусунун бөлүмүн таркатып атат. Айылыңарга берип койсоңар, аксакалга деп.
Экинчисине сайып келди. Карабулакка. Каралманын жигиттери келди. Каралманын бөлүмү сууга жоктолуп атат булар дагы. Hazır balдар gelgilem neredeyim? Liboy nerseni aksakallar başlayıp geldi. Hata verip aksakallar. Buna aksakalın sözünü kıla. Buna şu aksakaldağı böyle ulaktı çağırtırken öğren boyunca. Bu şu aksakalın sözünü koyana ulaktı başlaysınlar. Assalamu alaikum cemaat. Ulaktı qanday maqsadda berayotgan bolsangiz maqsadlaringiz qabul bo'lgan bo'lsin. Uy-bilanlarga tinchlik bo'lsin. Allohning yaxshi ne'matlari va o'sha ne'matlar har biringizga uy-bilanlarga nasib qilgan bo'lsin. Ochchali jengil bo'lsin. Yaxshilab tinch eson-omon uchun uloqni chap uylaringizga qarashni Alloh nasib qilgan bo'lsin. Tinch bo'lg'ila yaxshi kunlar nasib qilgan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Rahmat aksakallar rahmat. Men bu yerda 94 yilki balдар. Sizni az ballar kesin oldu. Bu yerda 94 yilki balдар. Mana bir unutma ulan berip atçılar malades balдар. Bu ülke ol kala turgan nersede hazır iki adamın başını biriktirmiş kıyır. Mana şu ılıydan başlap 94 çağıl atçılar. Uşul ıntımağınlar şey versin. Birine tanıgıla, birine silagıla. Yemi alış jaktan kelgen palvandarga da aytып koyuş керек. Teke salmay жок, чылдырга салмай жок. Эми ата şu 94 улан чемпионатта şu жакшы ойноп кетсин да. Азыр көп palvanдар ушеге келтирип, тоз акчага неме алып качты да. Бул оюн. Бул кылыгын ойын болгон да. Soruma kızıkpay birine silap, birine urmatlap. Uşu 94'ün baldarına jakşı pataka verip kettiler. Palvanlar alıstan jakına kelген palvanlar. Joki bastır. Çile verme aksakal. Amin Allahu ekber. Bunaki aksakallardan ak batası menen bugünkü köbertin kıranların ula başlandı. 1994 yılki tuğulgan jigitler, Kejek Karaçolak ayılı, torpaq jerde oynap çağıp turgula jigitler. İyilerdi ukkula, sorunçulardı ukkula. Alıp çıkıp 3000 son. Çıkışı 3000 son. Kim bel özünde gittin aralaş. Çıkışı 3000 son. Başlalıp gitti bunake. Sorun koygen. Azıklarla başlayalım. Malçık atahtı malçık menen. Atahtı balvan, eldos balvan. Çıda git. Sorun başladı. Hareket kılın. Bunake usul jerdegi jaş balvanlardağı şıktansın, үйрөнсün, kızıksın dep sorundu çüregendele başlaverdi. 94'lerdagi jetken eregeli. Sorun köp dedi. Jaşlar alıp şıktansın dep atat. Çıgışı 3000 so'm. Buna emi baştaldı tulak. Erte çıktı, erte baştaldı. Torpaq jengil 58 kilo. 2 pay teşilgen. Çıgarıp taza çıkıp alıveresingler. Ketти birinci sorun 3000 so'm. Attan düşpey turup sorununu salып alıngen. Bunake aksakal oğa. Bunake mikrofondu al. Dagı bir dua kılın hemen. 94'lerge. Rahmat. Şol ulak verip atkan jigitler tinch bolgula. Allah'dan ne tilesiniz tileyingizde Allah size kabul kılgan bolsun. Yaxşılık bilen berip atasыңар. İntimağınlar bekem bolsun. Turuşka şükür bilelerden bolsa Allah size nasip kılgan bolsun. Buna Karim'i koysun her daim şu spor. Ulak sana böyle kapı bulursun. Rahmetler kadar tam bolla. Birbirlerinde tinch olsun. Yaxşı günlerini yaşayalım. Amin. Allah'a tekrar. Rahmat Ercan ağa, akbatanız kabul bolsun. Karının sözün kapka saldı, karının karısı var, nırısı var dey. Şunday kadırman karayalarımız halk içinde köp bolsun. Seyit, Sarambazar Seyit Palvan, birinci sorun götürülüp geledat. Çıgışı 3000 so'm. Vurdular.
Тазабы? Таза dedi toyeleri. Aldın, kuyruktan alıp kaldın, götür beken buldun. Hayradan, sorun çok oynayıp çapkıla. Buna ki birinci sorun, Tarambazar Palvanı, Seyit Palvan. Gelinim, gel. 94 unutmağına bir kalot bilek taytalı. Attı tanıştıralı, kaynıvertti al. Şöntöke sal. Assalamu alaikum. Ayak şakalar. Unutma kulağını ötleri attı. Unuttuğuma ne hiç vakti üzülmesin. Allah Teala ortalarına daima dostluktan unutmasını saldırıyorsun. Sen kulakına kuda kaldı. Varın sen alın. At kimi ki? Kaynaganı bayaman kaynagan. Kaynaganın atın şapkan. Tarambazar'ın palvanı Seyit. Bayavan'ın atı verin. Bugünkü 1994 yılki jigitlerden ulağında birinci sorun kaynagasının atını aldı. Meykin bekletti. Kötürüldü mü? Çok yerde. Marakeyler özleri de karlaşma oynamadı. Bunlar da ulak çağır жүрген, at çalın tartıp binген. Sonun azamatları. Kaynağıla ha. Buna şol attığı Satılsa gerek ona oldu. Sartır at. Hayra gayrip sal elim. Hayra gayrip sal. Satıla turgan attı sal. Oynap çapkıla sorunca oynap çapkıla. Kötürülüp kaldık sen. Hayra yerde, torpak yerde. Hayran erkek. Ya hayran erkek. Reseptekiler bundan geliyor. Gelin dışarı palvanı var. Kulak güvenanları. Alt tarafına gelen aksakallar. Bugün için bizim karşılıklarla kaç yaşlı kaldılar? 94. 94 yıl balдар. Buna ulak böyle attı, yerden patar aldı. Tutmak zorunda. Burada asıl niyetine getirip patarlar kavul olup şunday yılığa okuyup ulakta beriversin. Başka döneminde başka balдар hayır beri oda, jakşı oda ki bayrın amaçlık olsun baldarın. Şu baldarları soyun görürler, tutmak görürler, balık çıkarırlar. Hayır olsa şu içinde bir iyilik olup ulak verirler. Bunlar koyuyorsun. Allah'a akbar. Amin. Allah'a ekber. Buraya 94'ler balvan havasındağı çok doğadat gelip şetilen ak batasını alıvadat aksakaldardı çok top sorunun berip batasını alıp jakşı işti başlavadat 94'ler Kötürüldü bak. Çombi mi? Kötürgün Harcağa getip kaldı şey. Göl işi burnum gitti. Jügönüce kayda verin. Jügönüce kayda. Aparayt başırkede doksay. Marlen kaçtı bu kim? Alırsan tanımayı tanırım. Haydi getirin içeri balvan başına doksay. Kandagar bilen Tınıçali Palvan. Aylandım toğuz gayrı kılmama. Bu Kandagar'ın kolektifi Moskova'da gördüm hele. Sonra neyim balat da koy. Buraki hazırkı alçığı başırıp algan kancığa Baltaş Palvan'ın balası Çombi. Gelinim. Kurtartın Allah'u da Taksoğlu'dan Kıykötüne kadar Kumanı Sadık Vatan hazır olsun. Allah'ın sarıyın zaman olsa bizde olsun abi. Cezne'nin atı Cılas. Cezdesinin Cılas degen atı veren kancığa Palvan'ı Çombi.
Qanday aşırıp geldingizmi? Yaxshimi? Mana sonunmu? Çağıp жүрген adam бар бөлөктө. Bir aşırı болсо болбойт да. Келиңиz. Аяшууларыңызга. Рахмат балдар. Ушул ынтымактуулугуңар күчөй берсин. Ушунда ой бир чыгарып жүргөргүлө балдар. 94 силерге рахмат балдар. Жакшы ойнотуп атат. Кәрим сага да рахмат. Рахмат, Алла разы болсун. Мына 94 достордун улагына атайын Москвадан келген. Жөкү балван, Москва балваны келчиними. Мынандай ынтымак болуш керек да карачы. Атайын Москвадан достордун баракесине кече келген Жөкү балван келиним Жөкү. Bunun burulаты Moskvadan Altayga чейин чуркап турат. Жөкүнүм кыргыз жигити, Москвада ат чаптырган мыктылардын бири. Келиним. Залкар gel. Жөкү. Карайсың арасы. Азыр bir кала тилекти айтсаң, атай Москвадан келдиң. Ассаламу алейкум, жамаат келсиздер. Биздин балыбызга кызмет тобу туткан жигиттер. Жигиттер досторубуз. Жакыныраак. Ben Toğlaylardayım. Bütün Toğul, bütün uyuşunluk bilgelikte Toğulduk. Sen sağ ol. Zakar. Damat, Allah razı olsun. Allah de sinim, azamatsın. Ынтымагыңар бекем болсун ey, жигиттер ey. Байлатма бар. Бул Жөкүнүн аты Алатоодан Алтайгача чуркап турган аты бар ey. Бурул аты Москвада мыкты. Залкар келдиңби? Чоң рахмат кандай? Келиңиz. Келиң. Ассаламу алейкум, Карабулактан. Келиңиz ага. Assalamu alaikum tuğanlar. Жакшы экен. Эме кайсынчы туğanlar? 94-төр. 94 балдарын ынтымақты. Жақсы ойнап күліп, жақсы чаап, ынтымақташып, талашпай, жақшыны қайса үзбей, тынч жаман ойнап өтпесін. Амин. Амин. Келиң Мәден ага. Siz daha bir vatanı verip getirin. Жақсыбы? Рахмат. Не дейсіз, жақсылықсыз, тамамысыз, сансыз. Ели көкөзі. Сіздерге масатқа жеттілер. Ардайым үшін әрекей Кыргызстанда болып тұрсын. Есіп қара тұрған болып, құда қаласа сөз. Сіздерге рахмат, сіз 94-тен. Елді үйіштіріп, ақсақалдардың батасынан алды, әпсіні шығарғаныңарға соң рахмат. Күнчөсін ардайым үшін ел жүр тамам болсын. Сіздерге масатыңарға жеттілер балдар, оны иманлы батлар. Жақсылыққа жеттілер. Омен, Қарабулақ ақсақалдары, батқалдар қауым болсын. Торпақ көтеріліп келді бе? Торпақ. Ай, жөйлері байлағыла, жөйлерді байлап алған. Жөйшөндерді ететті. Көтелі, сырпыстас. Омен, Келіш 2000 түсті. Азырқы 2000 сорында қалма қысынан келген жолай әке. Өзінің қара керасымен таштап алды. Шығышы 2000 сом. КамАЗ прицепке жүктеп аласыңар, шығышы 2000 сом. Жігіттер, сорпоқ жеңіл, 58 кило, 2 пай тешілген. Тазалы өргіле, сорын көп. Айланып қалды, көтеріліп қалды ұқшай. Асқат, Қарағашты үлкәсі, Таран базар. Hareket қыл, атың тәтірленіп қалды, атты башыныңды. Көтеріліп, прицепке келіші 2000 сом жігіттер. Бекен бол. Sütalakay okşayt, sütalakay. Buna sağıl emeldeşi olsaqtағы sorun көп жігіттер. Болғаны ережені бұзбайлы. Бұға чейінке 95-ші жылқы жігіттердің улағы қандай таза өткені өзіңіздерге малым. Бұлардағы далошол. Рахманы қолдың ақырынача бербей бізде бадат. Жақшы тұрауыз дейт. Ушул жігіттердің жаштарды шағын сындырбай. Құрматты улақшылар, жақшы ойын көрсетелі. Көтеріліп қалды бізді көзді прицепке сүріліп қалды ғой улақ. Қана палвандар бекен болғыла.
Ақырына жеткіріп келсек. Жалғыз шықты. Чомби! Қанжыға Чомби! Присеп көпкелігі Камазға. Камазға жүктейміз. Присепке жүктеп. Айтылғаны 2000 сом. Сорындалауыз. Чомбinin екінші жолы келайықшы. Kim kaçar? Erkin, kimge? Joki'ge. Joki. Moskvadan gelgen Joki'ge. Havayla bas. Cerge taşla beri, cerge. Prisepke yakın taşla Joki. Az olmaydı biz o çok da olaylı. Niye mandarla beri oturuyor? Osmanlı bundan Sizlerdi çok da Ermek çok da Şunday haftayın koy yaşlarda. Ermek çakı şeyi. Taksı günlerde canlı sürü. Çok da vaysın lan be. Aşağıdan çok da vaysın. Bayağı mı? Haki mahallenin atımıyla Kancılar'dan gelgen Çombi. İkinci jolku sorunu. Argen ayak ismiden bir ula kötürüldü. Жалғыздап жеке келеткен бол. Адашпасам Арген Абдуллаев. Аяқы сарғымағы менен. Шығышы 3000 сом. Жүктен аласын еден 3000 сомды. Комсомол. Tillege açtı gitti. Allah'ım beni. Ben oyla alacağım. Erge yakındaşta işte. Erge yakındaşta. Ayaksı. Nurlan Akası'nın ayaksı atımıyla Argen Abdullayev gelinim. 94 törgü. Assalamualaikum. Gelin onu koy. Sürekli oluk böyle konuşuyoruz da. Tamamdan dolar tutuşlar. Eskaçan zamanlık olur. Şuna kadar kapı. 94 törgü. Akala. Bizim dinginizden zamanlık. Hani. Nurlan Akası'nın ayaksı atımıyla Argen Palvan. Hazırkı 3000 son sorunga taşta kaldı. Kaç mı ağladı? Normal atmayın istiyorsun lan ne oldu? Yok ne oldu Azrail? Kimin varıp geldin abi? Kaç. Kim suca var? Soruncular gel soruncular. Sucalar ne kılıyor otasınlar ey? Taygara gel. Taygara. Kimin kaynak? 2000 som hazırkı kıçkaçtın sorunu. Şu kapsiyet ulakmıyor da sanırsa. Niyetler. Teşekkürler şu. Mutluğa rüzgar şartlarmışım. Hazırkı 2000 som sorundu. Kaza algan, kalmak kırçından gelgen kıçkaç balvan. Özünün akjalatı menen. Alıp gitti. 94'te. Yok, 94'te benim balamam var da oğlum. Oşo balanızı aytpaysa sizge mayıl değil. Yok, ben balalasam. Yok, ana kandağlar. O çirit gelgende oşo baldarga o aşık berez. Oşolar ber. Ne oldu azdı jegit? O bile biz sudalar. Ne velele? Yerden mi jaldan mı bilmem. Oldu iyi gitti abi. Turpa katarlık aldı. Kamazga. Cüktü ölse 2000 som. Amin suca aşırı oldu. Bul madaş mı kuşmak mı? Kuşbak. Bul taram bozarga gözde aşırıp ketip atat. Allah'u döner. Yarım yılda to'xtatib qolalı taram bozarga jetkirmey. Kuşbak beri kayda. Kuşbak. Ne oldu Erkin? Prisepke. Havasının atında okşayt. Kalma kırsın dayar dur. Kalma kırsın. Buna sen beri kay. Kalma kırsın dayar bol havayla. Hey çappat. Kuşbak kamazga Prisepke jüktetemiz.
Az kaldı Ramazan'a geçip kalayık dedi. Canından vurup verdi. Hazırkı sorunu Ekim'in. Gel Kuşbak Palvan. Akbatan'ı ver. O başkan karalı. Yormaz. Cide'de Manas. Cide'deki Manas akesini atım eden. Hazırkı sorunda Kuşbak Palvan aldı. Marsel'in Lukas'ında. Karabek Palvan'ın balası kıçkaçta geçti. Miki akesini aşırıvat atılması. Miki'nin dingen atı dağı muhtap burada. Deri gayrı isim bu. At yağın göreyle. Bu palvanlar çürü alıştı var. Katrankı'nın beri vurgun attı kökköyüne. Katrankı Tayvaz. Inim Tayvaz Katrankı. Buna bultırı Bişkek'ten çıkılıp satılgan tay. Şunday ötüp baktı. Körüp suyunu atam. Katrankı da gel. Koçan palvanın canı 600 altın bolar. Tayvaz Lukas'ı. Torpak götürüldü, sürüldü, çıkıp kaldı. Tıtala kaybı caldavı. Kim karmadı, kim aldı, kim saldı? Bekembol, bir canından Aktan. Aktan Kamsomol. Yaşıl forma. Bekembol Aktan üstünden gol salıp koy. Jetkirip gelsek, sorunçular aytman sorundalasın. Bugün buna 94'türdün. Ulağında sorunlu oldu atalasındık. Çıktı mı calga? Yok. Ketip kaldık şahit. Buldağı domuzu Tatalakay. Min adamdı tüyütken jereşör. Bekembol Gılaf Alvanlar. Tatalakay yok. Dağılı Aktan da gel. Aktan'dın atı mıhtılık kılıvat atantılıp. Aktan'dın oyun düşüngün deylin tılat kol. Bozat can var. Bekembol tart üstünen. Üstünen kol sal. Geley tamam geldi cıldı bizdi gözüm. Komentarda bir hemen ettim. Kötörülüp geley tat. Çıktı azamat ahırına jet girdi. Buldağı kөгөрgön kökbet eken özü dağı. Kamazga cüktü olasın Aktan Kamsomol. Aktan 87. Arkangil dayar bol. Jügönü çok ayda gene attı Karaçı attım. Akıldığılığın Karaçı. Ayda. Muzikanı açıktı. Jetkir. Taza mı? Çap taza dedi azamat sınavdan. Beraka oldu. Havayla. Digital. Kalıp balvan az kaldı. Kolga tiyden kaldı. Kolga tiyip kalganda var mı? Calga çıktı. Korkmak calga tiydi kalış. Hey, Arkangil aldı lan. Arkangil mi? 94. Bul Türkiye caralar kaçılar. Sana akta kaldır. Jöntür bu. Akta kal. Sattı geçtim lan. Hey, jalan 94 kaçar. Başkan gelme. Çağırma kişine gel at gene. Topla. Oldu. Çıkarsana elini. Kıraatı getir alıp çıkar. Sorunu bana. Gel kalıp. Dedi Aktan. Tamam. Peki. Eki mi? Eki. Krasavçık. Akırına jet girdi. Görüp durduk. Bismillahirrahmanirrahim. Adırı başımından canlan. Allah'a çeksiz maktalar olsun. Orçi tuzak öğrenim 94 cemaatları. Untumarınlar bundan bari. Ekendel bundan da çok barekeler öptürer gibi. Vardık maktalar. Atın atı deli oy öyle. Atının atı deli oy özünün kiliçkası kökbet oldu bu lakırın ete kögördür jet girdi. Azamat senin dileğin karışmasın. Karaolak'tan da gelmiş Jamandır sen benim carışmasın. Karaolak'tan gelgen. Kiyin geç aşağı turgan jigiti sul. Dunguldu neysin? Nurda öyle nasıl yürü? Karaolak'tan giyin ha. Şu atı daha jakşak. Torpak götürüldü. Bekembol. Çıkışı 5000 som eğer taza olsa. Taza olsa 5000 som. Çıkışı 5000. Bugün Kögar tarafından jıynalgan 1994 жылкы жигиттердин ынтыма кулагы жалаат боюнча чакырып атат ынтымакка. Келип кошулгула дейт. Кайрымдуулук иштерибиз бар. Жакшы иштерди аткарып атабыз.
Mına birin başladık deydi. Hazır bulup çoğulgan akçanın jarımına ulak ötkürüp atat. Jarımın kayrımdуулuk acımşadı. Yalgızdap. Kaysı tuşta? Tuşta geleydi. Buna tuşta geleydi atkeni. Bera kayda? Bizden nasıl geleydi? Tazavı. Nurekteki tazavı? Tazavı oldu. Kolduğun aldı oradan. Şuna ver özü. Baba. Tek mi? Ya tek oldu. Hazır kız Nurekteki tazavı? Tazavı oldu. Jetimin. Neyle koşuyor da sana? Çıkmay koyusuna 5000 tayıldı. Allah'ın ki ekimin koşulu jetimin oldu. Jetimin gel jetkeli şulcu git. Hazır sorunumdu. Nurik sorunum alayım. Kelemi. 5. Aleyküm. Allah. Ermek. Cönle oturur. Şu dostlar et adam gitmeye gitmesin. Oynak tutturuyor lan falan gitmesin var. Ulan o tutacak. Davay çamda koy. Geriye düştü. Yerge sağlık balvanı börek. Belki de ödüne kesi respekt balvanı balası. Bu dili güren hastayla çoğun kedi. Futbol sinirim. Sorunu jetimin son. Hazırkı soru taze oldu de buna soruncular da kayıtı etti. 5000 taylı andan giyin üstüne başını verek. Jeti oldu. Jetini jerge saldıncı giti aldı. Kancıga katırankı aşelektel. Kalganına barını açtı. Buna bugün Akcal baron iş beri vadat. Ne oldu git. Ortaga jeti var gözülmeli vadat. Beri gayrı kaç Akcal'dı. Beri gayrı kaç. Kızmatta kattı. Gayrı beri. Alçaldı kayda bırak. 180 attım bakmayla sal vadat. Toktat kıladı vadat. Darbiya. Ters tipine bolsun. Ligesi güçlü, ücatı güçlü bilmeyin. Mangdayla çıkıdak var. Hazır kaça? 3.000'de koydunuz bu. Koşuyor. Ana koy ulan lan kanday oldu. Şumkara meski. Zorla çıktı. Şumkaralato. 3.000'de koydunuz. Ulan taza geldi. Yukarı geldi. Taza geldi. Ayağında gelelim. Yolun açılar, yoldan kaçılar. Yolun açılar. Sonuçlar ne oldu? Tazavı. Tepsiyi bul kaysı. Belki beknatı besmişim var. İliçe kabatı. İliç. Yok, turattırmayın zamanda. Karayip gittir oğlum. Kança oldu. Gelgile sonuçlar. Kança. Ne sormalı atlar. İşte toplala koş ortalığı. Hadi. Kança hazır kız sorun. 3.000'den. 3.000'de gelmişler. Gel. Alato. Kelinin. Ya çok. Çabuk kapat. Karayip gettir ya. Kara atla görün turada gen. Ayağına şey ne yapıyorsun? Böyle okusun çok. Kötükesin. Oğlum. At. Tuvalda yüzüşe kapat. Torpok jengil jakşı mı? Zor bol tavla. Ye var mı alsın paralato. İnin. Arkanday jeyinde başı görünme çiliklerimizin biri. Bu vayludaki ili çekesin atı verin. Hazır kız sorundu. Kızılkıya'dan gelgen Şumkaralato aldı. Kötörülüp aldı torpok. Sorunçular hoş ol yerde. Eğer aytılgan bolsa Kamazga жүктөлүп алынып атат sorun. Kamazды беттеп айдай бересиңер. Бүгүнкү марапатта Камаз болуп атат. Ашыра тургандар бар. Бул ынтымагулак. Көк арттын кырандары 1994-жылкы жигиттер. Жаңылбасам катыраңкы мыктыбекте келе айтабы. Сары улак бакыт жандап келе айтканы. Жакындаса тааныйбыз. Sorun айтылса Kamaz presepti bettep kele vergile. Bugünkü patta presep. Mıhtыбек Katırankı. Katırankı'dan kelgen Mıhtыбek'tin jalında. Kalыс palvan mı? Moskva'nın palvanı. Kalыс jetelep kele aytkana geldi. Yanındagısı kamçını alsa tanıyız abi. Jetkirik kelebek Kamazga jigitler. Salabız be. Kamazga salabız. Adil kaç şabılgan. Katırankı'ga aşırabız. Katırankı. Janda Katırankı kene.
Aynen oynadım. Nereye saç oynuyor? Kayırım tartma, kayırım tartma. Kaçka ince. Teşkil bilmem. Aksakallar. Aksakallar, koy bular. Yaşlardı kayradan sıylaylı, urmattaylı. Bunlar yaş bolsa da buna şu elin başını biriktirip torpok atımının kayra turup etti. Cerideki torpok. Kötür Bey kaçıp çıkıver özün. Sorunu kaç oldu? Sorunçular mıhtı ektik. 3000 sorun. Esepli. Sorunçular. Adavı? 2000 ait olan mı? Ben bana çok baldan o ekmek geçti sırayla. Taza konmaya almıyor. Bunlar çalışında duruyor. Gel ver gel. Gelin. Bol gel. Kana Topun tatlı. Gel topla. Geleceğiniz gelin olsun. Şimdi gel. Koymazsa tamam edepli var mı? Özün atın mı? Katırankıdan gelgen mıhtı ekbalvan. Özünün atım edin. Hazır kız soruldu. Taşta oldu. Kalısın atım 1900 palvanı. Kalız. Kaldı. Jergeti al 80 jeti. Böyle kaldı. Aç bakana. İyilik yarattın emamına palvanlar. Her birin erge o matkalayımız. Mingen atlar varsın carasın. Varın ardıkı. Varın sarın ataşta almacı gitler. Bir erge varı alandır gelgen. 3000, 5000, 3000. Kancıgalıklar da yatırıla. Kancıga. Torpak kötürülüp aldı. Kötürüldü. Çıkışına sorun aytılgan aydı ergile. Madaş mı kuş bak mı? Hayradan kuş bak. Bektim pepsi soksay değil mi? 2000 sorun aytılgan kuş bak. 2000 sorun kancıga hoşal kaçırır. Oldu başka saydı. 3 bir ekibi. 3. Bektim pepsisi belen kuş bak balvan. Adırkı sorun 3000'de algan. Gelinim. Sal boyunca dağı kalıtlıyı aytalı. Bu sorunların her birine. Vat aytu. Koyulan. Çok yakmak oldu. Tamam. Handay. Böyle olmasa sonra getir. Olsun. Vakın zaman ettir. Böyle olur. Tamam da. Karalmağı. Veykin bek natı. Veykin bek dostu. Sarambazar veykin bek değil mi? Pepsi degen atı beni. Başında merdaşta jürgen Pepsi. Zalay çoğunca indardı körgen Pepsi. Buna hazır Sarambazar'dın namusuna çırpıvat kanat. Bugün de özünün mıhtı gelin görsesip bir görünük etti. O жерде топ болды. Бирок бозоруп көрүнбөйт да жанына барсаң беле. Буу чыгып чогортосу такыр көрүнбөйт да жанына барсаң дагы. Бирок катуу улак болду да, чоң улак. 3000ден, 2000ден көтөрүлүп дымыганда көтөрүлүп 7000гече чыгарышты азыр. 5000 жетер. 5 ola 5. 3 balon. 4 da ayda. Ey Nurçin. Çıgışı 4000 so'm. Kötörülüp çıgışı 4000 so'm. Buna 3'ten sayıvada dımıgan sayın koşup atacak. Hazır buna 4 bolgonda kötörülüp ketti. Eğer dağı dımı içse dağı koşup atacak. Bolgonu 94'tör ulaqtı kızı dengelde ötkörölü. Başından ne çoğun sayı versek hızıçı olup ketedi. Şirin ötsün de atacak. Jigitler talaşpay tartışpay, uruşpay. Жақсы өткөрүп береді şu 94'tör ulağını. Көтөрүлүлек. Sorunçular canını arılaşıp жақсы çıkarıp atады. Aylanıp şirpirek buldu, kötörülüp kaldı. Bozulup kaldı, çıktı okşaydı. Çıkışı 5000 aytılgan. Taza olsa sorunçulardan şeçimi menen ıygarlat. Hazırkı çıkıp gelse Kamazga. Dağı kaytalayыбыз, жерге таштап спорный момент кылбагыла.
Kamazga жүктөлүп прицепке чыгып алат. Келейдат жөнөпалы көтөрүлдү. Бекем бол. Акырына чейин аракет кылабыз балбандары. Жалгыздап кетти. Жалгыздап кетти кайрадан аякыз. Нурлан акасынын аяк саты менен. Карамарттан Арген палван. Которулду го. Камазга. Туратпы Сарыгучку? Туратпы? Жүктөп чыгарып алабыз, Турат. Сарыгуч, же башкабы? 5000 сом. Сарыгуч менен Турат. Молдакени талабагыла. Молдакени талабай тургула. Улак Каралманын молдосун ачты. Тактыр элге жакын таштаңчы, Тактыр эй. Прицептин алдына таштаң, Тактыр. Прицептин алдына таштаң, Тактыр. Ушул, Арген. Турат. Assalomu alaykum. 94 futbolda. Kumarga. Allah razı olsun. Kulaktan таза болду. Ayağına çelsin erkekçe ötküsün. Omin. Арген алып берди. Сарыгуч аты менен Турат палван. Туратка кылды тагдыр туш. Мыкты аргымак Сарыгуч демекчи. Сарыгуч аргымагы менен азыркы сорунду. Карамарттын палваны Турат палван алды. Каралманын молдосу Калысбекке КамАЗга келиң. Дакешованын баласы Мелис. Макистин угасы Калыс. Жерге талдын жигиттерин де келет ат. Sorunçular çeşit. Sorunçular gelsin. Verdi atasına Dakeşova'ga. Dakeşova'da 60 yaştadagı 18 yaşlar menen teң taylashып жүргөн. Жакшы абаларыбыздан. Өткөндө да айтып эле, жерден алдыбы Мелис Дакешованы айтып эле, Дакешова. Ат болсоңуз лазерде 21 асыңызда дагы жарайтлаңыздар. Кетти жогорга Дакешова даулак. Калысбек чакырым, Калысбекти. Калысбек Молдаке КамАЗга келиң. Калысбек Молдаке КамАЗга. Мына Молдакеңер келди, сорунун берип сиздин ак батаңызды алалы деп атат. Кана эмесе Каралманын молдосу Калысбек ака. Достордун атынан дуа кылып койдосун жакшы балдарга. Sorun yok. Aylardır. Hazır, soğuk aytılan bekle. Tahtıdan gelgen Sultan Palvan. Hazır soruncu olgen, Dakeşova. Aylandır. Soruncu ol, daha aydan adam. Çıldırtacağım, çıkarma Allah'ım. Yerden geldi. Yok aşağı yok. Yerden aldım geldi. Soruncu. Çıta verin o. Çıta verin. Haylandı. Soruncu. Haydan hava. Yok senin yok. Soruncu.
Бұл жерде ассалмай тұрғылар, сорыншыларды ұғайлы, туғандар, сорыншыларды ұғайлы. Прицепкалар анан сүйлесесіңдер. Прицепке сорын жоқ тағылы. Сорын жоқ қылтырғылар. Прицепке салсын жоқтылат, Мелис. Ракаша оғамайд, прицепке салсын жоқтылат. Прицепке салсын жоқтылат деген. Ракаша оғамайд, прицепке салын оғады аркен. Кетті оқшай. Ошаны күттірмай, кәрім. Азыр жерден алған екен, бирок сорыншылар сорын айтпадық деп мына bir топ маселе болып атат. Азыр сорыншылар өзі алдап чечип маселени өз ордуна коет. Сайлактап келип калды. Ошону кандай алып чечиш керек? Файл бербейле болду. Файл бербейле болду. Туруп туре. Her gün var o yerde yığılganda yerden kızırlekte alıp gelip beri otarsın araba. Kudu oşanda yol alıp gelip. Hava salın, Rakeş hava salın. Rakeş hava salın. Jigitler, jelden bolsa kıraştırapma. Rakeş hava çıktım. Çıktım Rakeş hava. Rakeş hava çıktım. Ya hastalatırlar ya hafsakalı ya turuşturmayısınız arkadaşlar ya toktat var oldu hastalı oldu hastalı arkadan oldu ya salla al bir şeyden ver de gel ver bir şeyden arkadaş koştursun açta olacaktı al kötür ver ya hava kaçtırın şey kötür yerge düşüp alın ya hastalı atırgın al olay ne hastalı atırgın kötür ver ikinci yeri ya salva atırım Tokta. Hattalla tokta oldu. Ya Kutagay başlağa sal. Kutagay Bey. Kutagay başlağa sal. Dollayk başlağa. Kutagay verayda Kutagay. Başlağa. Kaç kamera kaçtı. Hop gelin. Salmayın ya. Evet saldı ağay. Partovski priyon saldı. Молодец. Geldi uçtu buna. Suyladı 94'tü. Yemi buna ki. Rakeş hava yemi gelin. Aksakal hava. Rakeş hava kana. Hava 2000 so'm sorun buna sizge. Kana yemi akmatanı verin. Mikrofonu alın buna. Assalomu alaykum jamoat. 94-nji bo'ldi. Baldar, buna uloq berib o'tadigan yaxshi niyat bilan. Rahmat sizlarga. Ömrüňiz uzun, geleceğiň erken, densolig'iňiz çiň bolsun. Allohu akbar. Amin. Bar bolun Rakeşova. Rakeşova bar bolun. Ket ulaq. Çıda gilen bol jerden. Ulaq der çigile jigitler. Çıda. Oynap çap, sorun yok. Oynap çap kıla sorun yok. Kutagay ağay uşul jerden alıp sizlerden oyunlar жүрсүн деп машинаға салып берди. Hazır жоқ. Niye айтып боласың? Ağay. Sizden koyun ağay. Келиң ağay, ырасыз mı? Atışıyız, zor mu? Ben андай неме жоқ. Ya krasavчик, sen zor bolasın bilemiz. Sen köşede жүрөсүң. Assalomu alaykum palvonlar, tilsizlarmi? Birinchidan Allah taala şek şükürler olsun, maqtovlar olsun. O'shangaylar 94-yilda idilerimiz. Sirimdiylar kuchasdan bundan da çok ma'rakalarda o'tkazganga Allah nasib etsin. Bo'ldi. Amin, aytganingiz kelsin. Bundan keyingi sorum yo'q otasan. Hazır жоқ. Kutagay özünün karası mire bunaki. Hazırkı sorunu algan. Jerget aldım palvanı. Yüreğin orası. Men degen sportsmenlerdi dayardap. Tuğrundan şunkarlarda uçurup atkan azamat. Var bol, молодец. Buna jigitligin gördüңөр mü?
Sorun gereği yok dedi. Oyunun adı kızı жүргүзгүлө dedi. Ağa koyboy 94'lerdagi çay içip koydum dep 1000 so'm berdi buna. Öte bir keremet. Жақсы түшүнүшү бири-бирине. Мына Дакешованын баласы Мелис. Айбек аканын жанакы Карагер кашка аты менен жерден таза алдың эмне маселе болуп келчүбүз, биз сүйлөшөлчү. Ава атасына ашыр берип атасы салып анан сорун болду. Ат кандай? Азамат силе. Жерге салдан 88 Мелис. Красавчик. Бар бол. Атта мыкты экен. Айбек жерге талдын аты менен азыркы сорунду алган жерге талдан келген Дакешованын баласы Мелис. Нурбек Улан ака. Assalamu alaikum. Örönü tokatları düşündükleri musulmanları üzülmesin. Ama bir жақсы улап баштасыңар. Құдай қаласа жылда дағы мындан да көп орындарға жетсек, ошо ийгиликтер болуп жүрсүн. Musulmanları üzülmesin. Sorun жоқ ойнап чапкыла жигиттер. Ayak kaldı aslında. Kanca açtı mı? Жерге түссүн. Шықты көтөрүлдү. Sorun жоқ деп атат. Эми бул жерде мына ушул 94 чачат жигиттер азыр келсе бирок жоктолсо керек. Мындай чоң жыйын болуп атат, мындай жерден чыгыштын өзү кыйын. Эми той ээлери кандай багытта өңүттө жүргүзөт аны өздөрү билет. Бирок бул көтөрүлүп келаткан улакка sorun жоқ деп атышат. Ayak kaldı. Жемалы ойнап чапкыла биз кичине кеңеш болайын деген мезгилде көтөрүлдү бул улак. Бирок балбанды баалаш керек. Мындай чоң жыйындан чыгыштын, алыштын, туруштун өзү бир кыйын. Бар болгула 94-төр. Чоң улак берип атасыңар. Ушул жерде чапкан эр азаматтар силерге даңк. Кыргыз көчүн улаган эрендер, ата-бабадан келаткан салтты жоготпой улап аткан азаматтар бар болгула. Бүгүн таза улак өтүп атат. Ар дайым эле ушундай таза улактарды чаап, атакдан кыңар ашып, менмин деген аттарды багып жүрө бергиле. Кыргыздын мыкты жигиттери кимде келатат? Kaçan жерге түшөт ана? Кайрадан? Жоқ делген да. Курманбек Архангел Жоон Күнгөй. Бурага чейин жоқ. Салып 2000 аласың Курманбек. Архангел Жоон Күнгөй. Жүктө 2000 сом. Кекенер кыткандайлардын үстүнө. Күчкө толуп турган маалың экен Курманбек. Жаркырап жылдыз болуп турган маалың экен Курманбек. Мына ушул Курманбек. Архангел Жоон Күнгөйдүн жигити. Карачолок Беки келип кой. Карачолок Беки. Шамы чоң аткана. Карачолок Беки кел. Келдиңби Карачолок? Беки. Sevgiler Cıldıraylı jigitler, ulaktı Cıldıraylı dağım, Uğurlu Ulantaylı, bugün sorun köp ey. Sorun köp, taza çapsana keşke sorun. Beki, hey sögün be Beki. Beki aylantıp gel, elin alına taştaç ya, aynen, teleşkanın alına taştaç. Taza sögün etken ha. Öte taza ünü sögünmede tunuk çıkartken. Arxangel Joon Күнгөйдөн kelgen Kurmanbek. El diyarın at menen kelinim. Kelinim. Vatanı verelenen atını tanıştırabız. Eldiyar akan atı. Klişkası var mı Eldiyar? Arxangel Joon Күнгөйдөгү Kurmanbek azırkı sorundu. Joon Күнгөй Eldiyar akasının atı menen taştap aldı. Joon Күнгөйдүн palvandары.
Hazır ilgilikti bağındırgan bunake. Komandalık oyunda жүргүзүp, жетелешip, жардам берип, таза алып, таза келип таштап кеткендер. Аркан келдин балдары. Судьялар барды гана биякта жүрөсүң. Жыйын козголуп калды. Жыйын козголуп калды, торпак көтөрүлдү. Элдос балбан эмеспи? Дал өзү мальчик менен. Мальчик менен катыраңкы Элдос балбан. Камазга сорунчуларды угабыз. Камазга жүктөп алабыз. Мынаке үстүндөгүсү дагы Иман, есіңде болсын, Иман. Есіңде болсын. Елдос ака, келіңіз. Атағы таш жарған 2 танымал. Келіңіз, мальчик менен Елдос балбан. 5000 сорун. Мальчик менен бе? 18 асыйында төбөгө таштаган мальчик. Не бир жыйындарды көргөн мальчик. Үстүндөгүсү атактуу Элдос балбан. Азыркы 5000 сорунду 5000 сорунду катыраңгыдан келген Элдос балбан өзүнүн атактуу мальчик аты менен таштап алды. Торпок шерге түштү, келиши 3000 сом. Эгер дымыса үстүнө кошулат, торпок канча узак жакса кошула берет. Жана 7000ге чыкканда көтөрүлгөн. Андан кийин 5те көтөрүлдү. Андан 4те көтөрүлдү. Азыр дагы 3000 айтылды. Эгер дымыса 5000 төткөрүп 2ден кошо берет жигиттер. Бүгүн сорун көп. Болгону силерден тартип менен жакшы оюн көрсөтүүңөрдү гана суранабыз, и ордунда талап кылабыз. Чыкты азаматтар, көтөрдү, коюбады жерге. Бүркүт коён делгенде эле жеңил көтөрүп тат жигиттер, бирокчу. Балдар күчкө толуп калыптыр, мына таза иштетсе болот экен, ол күчтө. Көтөрүп айдай бересиң КамАЗга. Дагы кайталайын, КамАЗга жеткирип аласың. Жарым жолдо чүрүп, маселе жаратпагыла жигиттер. Бүгүнкү сорун баары КамАЗга сайылган. Мына ушундай жеңил торпок сойса, оюн кызуу жүрөт. Торпоктун салмагы 58 кг. Мынандай таза улак болгондо чыныгы ат көрүнөт, чыныгы палван көрүнөт. Жипке байлап аркандашып турсак ат да көрүнбөйт. Быр-бырда кечип турган аттын түбүнөн торпокту сүйрөп кетип, жетпей турган чекедек атта көтөрүп үрүтабыз. Ошону менен кыргыз аргымактарын баркын чүрүп атабыз. Быр-бырда кайнап кечип турган аттар жетип, кесип, менмин деген жез билек палваны жерден алган болсо, мына ошондо көрүүчүгө рахат тартуулайсыңар. Бара-бара улактан күйөрмандарды суутуп атабыз. Жоготуп албайлы, ата-бабадан келген оюнду. Уланталы, мына ошону уланталы, тазарталы деп Көгарттын кырандары да бүгүн катуу билектирип аракет кылып атат. Таза өткөргөнү. Чогулуп, жыйналып 94-жылкы жигиттер ушул мааракени берип атат. Соруну 250 миңге чукул акчалай. Баары таза болсо акырынача сайылат. Болгон улакчылар бээлди түзөйлү, таза алайлы, оюнду кызуу деңгээлде жүргүзөлү. Жашасын кыргыз улуттук ат оюндары. Чыкты аргымак менен жалгыздап качкан аракет кылып атат ушул ат. Бирок алдын тозот көп, тоскондор көп, оңой улак болбой атат. Ылдый көздөтүп буруп кетишти, бирок ошончо тосконго дагы моюн бербей келе турган палвандар, аргымактар жүрөт арасында. Кайсыл бир кыйынын ашып калды экен. Бекем бол, Кудай өзү колдосун. Суурулуп чыгып кете албай атат.
At köp, toskon köp. Şınığı kökbörünün görkü çıkıp var aytat bugün koyunda. Şınığı, talaş, tartış, kim mıhtı, kaysıl at güçtü, kimisi külük. Körsötü adat jigitler çetinden. Duruldu mu? Yok. Kayra kaldı. Yerge düşüp kalmadı mı? Çıktı ulak. Öçültür. Kötörülüp ketdi, ıldıy burulup ketdi. Çıkışı 5000, kötörülgen sorun. Jetkirip kelseň 5000 so'm aytılgan. Bura düşüp Kötör ber deysiňler. Taza. Buna hazır habar geldi sorunçulardan jerge düştü deyip. Jerge düşse sevmez. Jigitler biröөнүн toyun buzbaylı. Biröөнүn toyun buzbaylı. Bul jaşlar 94'tör. Mınake jakşı ulakты тазарталы деп, салымыбызды кошолу деп аракет кылып атат. Балбандар, ушул улактар чоңойсо, сорун көп сайылса, силердин эле ырысыңар. Өзүбүздүн ырысыбызды кыйбайлы. Балбандар. Мекимбек. Мен алдында улак тартып жатканда мен көрөдүм да. Uyalgılar jigitler. Namus gerek. Sorunun kulu olbayla. Akça, kolun gire. Baylık kolga uçtagan muzdaydı, erip ketet. Taza atın argalat tarıkta. Taza çapkıla, taza algıla balvandar. Medet Karamart'ta gelet at bul. Hazır gelse sorun çok. Esevmez de buna sorunçular ayıt odat. At sülaylı çakayım. Katar düşüp atacak. Büro düşse mariyle. Ya bir çize budur kola. Kamazga cükteyiver Kamazga. Urket jaldanı. Başka urket de jaldanı. Jaldan gitti. Burası jaldan urket lan. Tutalakay şoy. Askat öz okşayt taramada. Bunun günahsız yok ya buraya. At gelgen. Kamazga cükteyiver. Tutalakay şoy olup gitti. Kamazga cükteyiver joktolos var. Ya torpok jerde mi? Ya torpok jerde okşayt. Karaç sorunçu. Jerde olsa say. Jerde olsa say. Jerga düşüp atatlar var. Jerga katarlar var. Çok. Allah çiğ koydu. Allah talaş çiğ koydu. Hayır, ne yapıyorsun nege? Ne yapıyorsun? Öte kıyın buraya. Çarpı var de. Buna gel. Yukam. Şuna razı olasın. İnim gel. Bunday ulakta aşıştın özü bir eme. İnim. Karamart'ın namusuna jaragan medet gel inim adamatsın. Şunu. At kimi edet? Şirak, Jadi ötkönümüz Batırkanovan'ın iran tartkan. Jadi'nin Lalal atının bolası bilen Medet Balvan kaza alıp keleytkan eken jaldan jükü aylap ketip Balvan'ın da buna mehnetin jokka çıkardılar. Jok doldu biraz. Çırağına maytamgan çırağın atı biledi. Karamart Balvan'ı Medet. Hazır ulak toktayt jigitler. Buna bayladılar, aydadılar, jayladılar.
Жалғыз. Жалғыз кетті. Жіп кетті, еш нәрсеге жоқ. Шам акабы. Ким азыр жақындаса танымыз. Чоңғарат. Шешіліп атат. Мына дағы беріп атат. Биліп. Айттым қобы, чоңғара бұлытта елі. Зүңгір өтіп келе айтқан. Шама балуан, жүктейміз. Ал торпоқтал. Торпоқтал, қой бермек. Hürmetli balonlar, ağırlıkta yetememek, hiç gündüzü. Güvenlikle yetememek, devletli götürden otalar. Eğer aslında iyi otalar, sayın, yetememek, hiç gündüzü yetememek. Jigitler, buna erkekçe sayamızda gelmiş. Neden Türkçe salıp çıktın, aragası. Hayratın aksına sokul ettin, özgürler salıp ettin. Oyunlar arkadaşlar, erkek çıktın. Yerden söylemek, yerine adam tutuyorlar, erkek tutuyorlar. Buna, bozatqa. Ağzını sol neyse, fazla saklar. Ne oldu buna? Ne oldu? Topoz menen baktık. Arkadan gel. Verme o. Asfaltta çınığa verme. Bunlar ne oldu? Bunlar niye kalma tutma? Nereye tuttum sana? Bundan üstüne. Hazır koyacağım etsin. Koldan aldım. Zayıftan o koldan aldım. Nereye tuttum? Ne oldu Sucalar? Айтпайсыңдар. Doksan dört ынтыма құлағы. Assalamualaikum балуандар. Құрметті балуандар. Тазалап өткөргүлөр тээктиги жок. Мындай сорунду келгенге бергиле. Мына жакшы булак ынтымак болгула. Мына жаңгылар жакшы өттү. Амин, Аллаху акбар.
Şamaka çok doldu. Tıtılakay'dan özünün karabatır atı menen alıp kettiler buna. Gelip 94'tür. Çok top sorunu verişti. Şamaka'da suyunu vakfadası verip etti. Evet tapkınlar Kolombiya'ya alıp geldiler. Yerbek. Mazarvay Palvan'ın balatı. Kamazga çıvarız. Kasmova. Kamazga çıvartı verin. Şekege. Hasta alışmay turaylı. Hasta kaldı baylı hasta alışmay turaylı. Aylan tuvalı gelin oğlum derge. Hasta kaldı kuvağılı. Talaşmağılı. Talaşma turma. Hadi gelin verin. Bence kaçın öyle. 3000 vergile. Ver siler verin. Erke toru verin Ermek Balvan gel. Ne değilsin? Topun dörtte capniye dolmak verirken gene. Tumaklarınızda iki düğüne baktığınlar. Sesi varlar. Hani Allah be. Hazırkı. Bir. Hazırkı sorundu. Erke torumen algan Kızılkaya'dan kelgen Ermek Balvan. 3000. Erke torumen Ermek Balvan. Hazırkı 3000 torunda alıp gitti. Ulanın erke toru argımağı. Kızılkaya. Mazarvay Palvan'ın balası Ermek. Ermek Palvan. Hazırkı sorun. 3000 ton taşta aldı. Lan mikrofonu alınız. Assalamu aleyküm. Hürmetli imanlar Cenab Palvan. 94 Sizlerge ters olduk. Ömrünler uzun olsun. Birbirlerinde baktırıp dışlıkları olsun. Emniyetine yapısa Allah Teala tileğini verip tapkanlarını Allah Teala bereketini versin. Kuşunlar uyuşkan. Toyunlar toy kullansın. Ömrünler uzun olsun. Amin. Assalamu aleyküm tuğanlar. Halıs yakında görgen. Münafşada 94 cildi balda uyuşuttur. Azamatsılar. Oradan silerdi Allah'ın koldanan bardardan balına. Oradan uyuşutu uya ulak. Toy verip cürü vergile. Gömdün. Kamazga cüptörün surat. Kamazga. Kamazga'yı da ver surat. Kamazga. Ağzımda el kaçtı hocam. Aka bu sürüyorduk hadi aka. Açık koydun bakın. Özü çuvalından önce turuş kıyım oldu. Turuştun özü kıyım oldu. Ya bu da aşırılarla giyin ha. Başkası aşırıyoruz. Kamazga'yı da surat. Bastırıyor Kamazga. Ya yolun taşmağla. Tezgin de be. Akam da aşırıyoruz. Yok aşırı mı dostum? Aka sizge. Ali Sultan Tupatayım. Aktoktun. Kolununda gelen at. Kırgız taçırasının bunlar. Yıldızlarının biri bunları. Ali Sultan Tupatayım. Aktoktun ulakçılardan bunları. Cüfter Tupatayım. Cüfter. Ve talaşmayı durma. Burada ulak çağırdı bombalar. Palvanlardın. Palvanlardın. Lidersan bunları. Almayla salıp etti. Kara ulak sefer ve gağa kaçık etti ulak. Mnojet azaytal çekeleri. Mnojet'te kişine söz var. Silöşe turgan. Tilekler var ayta turgan. Kol otlekler. 94 turgan. Özü çuğkulu leşlersen 9 baytasınlar. Şunday ulaklar olsa özü görgele jakşı var. Aksakallar kaç kılam nereden? Boldu. Uzun da var. Hazır sorun yok. Sağ olmayız. Ali Sultan Kana. Ali Sultan Tupatayım. Baldı dostum çok. Hattaydı Ali Sultan. Sarımıştaydı. İnim. Geldin mi? Yaksın mı?
Жігіттер, тоғыт болсын. Саат 3 бол одан. Рахмат, тоғыт болсын. Аябай жақсылық болды. Мен чоғанес емеспін, мен Турат деген тайга машина берді. Рахмат сіздерге. Барып алыңыздар. 94 жылғы жігіттер. Дүйнен ең сұлу еркек сіздерсіңер. Мен де 94 болды. Той жақсы өтсін. Қоштатпайсың ба? Берем. Сен сөз қош, бір қызықты нәрсе. Сен талантсың. Сорunu geçmeyin olsun. Nasıl edeceğim? Krishna sen kum gözlerini sileyim basket. Kuşka şahsın. Dostum, ulakçıya geçen olsaydı çoluk çoğu deyildi ha? Ulakçıyız. Болды, бұлдағы мына 94-ден өсіріліп шыққан мынакей Қырғызстанға белгілі болған таланттуу инсаныбыз. Бұны да қолдап алыш керек. Бұлдағы мына биздин тузак өрөөнүбүздөн чыгып өз Кыргыз элине кызмат кылып жүргөн жигиттерден 94-төр бар болгула. Араңарда таланттуулар, мыктылар, спортсмендер дегиле кыйындар көп экен. Катарыңар кыйылбасын. Бар болгула дайым ушундай чоңулактарды берип жүрө берген. Чыны келиним сары куш менен алып алган. Сары куштай күлүкчү табып алган. 94-төргө бир залат элек. Азаматсыз. Атына заты жарашкан, минген аты да өзүнө жарашкан, суктаны белдер карашкан. Атактуу сары куш аты менен чыны балбан. Сары куш бир улакта 5 айда баса, план толбойт. Аягынан шамал жүрө берсин. Чыны балбан чемпион болуп жүрө берсин дейт. Помин, ава. Жақлар қарап алдар. Үш болғына тілеген масатыңызға жетеріңіз. Дайын үйірен мен ойнап күліп, келешек Қырғыздың дақ шештерінен болың. Рахмет мен сыйлағаныңарға. Қарабұлақтан келген ақсақал ашыры мына сыйланды, ақ батасында беріп кетті. Көтеріліп шерікте келетат. Қалма қырчын, сары форма, шерік. Алып келер камаз қайдың. Hazır бұл жақта кеңеш орнат 94-төр. Дереже бұзылды, тиги бұдуғадат. Камазға салыр. Камазға сал шерік. Еми мұна 94-төр. Жүніс Ажы. Камазға келің. Келдіңіз бі мұна? Көлгат. Сізді көлгат. Қара көлгат. Buna geldi Cünüz Hacı. Hacıga. Yol ayaka. Yol ayaka. Yol bastım kişini alın. Yol ayaka yol bastım kişini alın. Kaçın. Hacı başlayalım. Bakın. Ulak. Şerik ne oldu? Çifte. Cünüz Hacı. Talaşmay turgular. Cünüz Hacı kaçat ey. Ben kolum beni aldım ben. Bravo ya. Ben sürüyorum. Hemen bunu algan yok burada. Kolum ben kayırı aldım. Bravo. Ya yetek kadar. Hadi oldu ya. Hadi. Ya aynen kılırına sanırım. Ya yeger kaşından kılıracak ha. Yeger kaşından kılıracak. Ver mikrofon. Ошол чиптеге колдонбош керек да. Балбар тазалса дагы мындай кылып неме кыласыңар. Салбагыла чиптеге балбандар. Жерге түшпөгүлөр.
Kımbat dolar menen. Kımbat dolar menen. Bulakçı salavuz. Bulakçı takla. Açsınlar, talaşma açsınlar, açsınlar. Sartı. Sartı. Bulakçı vermeyip bunlar. Ağzına keliş orada değil. Bulakçı vermeyip bunlar. Korkut vermeyin olmuş. Sorunlar çok. Sorun soran çok aşkım ben. Bitti o. Hadi beti görmeyin gel. Ben ara çıkma sandım. Soru talaş ne gel. Ya bilete bir soru olsa. Ma yeter kaldı. Yok bitti. Gel aksakallar gel patarlar. Al joktular tosmaz. Yüz hadi girip bana çiz tane. Yüz hadi çıkar seni. Kumbat çok to'xtat. Akırın to'xtat. Traves kutaslarda. Anam ne qiladi? Qara turasizlar aka. O'zing atingmi? Dollar. Qancha? Sizga aytib berganimda onlar. Suydan o'sha chaqirib qanday eski saldi deb saldi degan bo'lsa men olmayman. Allah taolo buna o'tkazayotgan mallarni niyatlarini qabul qilsin. Ömrümüzün gençliklerini söylesin. Xudoy taolam doimo shu atchalda yurishga baruzga nasib etsin inshaalloh. Allah taolam osmon yerdan kelib turgan balo ofatlardan saqlasin. Xudoy taolam baruz elini baxtli qilsin. Allah taolam iymonimizni boy qilsin inshaalloh. Eri yurtimizga tinchlik, amonchilik bersin. Palvonlarga kuch-quvvat bersin. Allah taolam shu o'tkazayotgan ballarning ömürlerini uzun, densoqliklarini chin qilib, qanday niyat maqsadda qilayotgan bo'lsanglar Allah taolam shuni qabul qilsin. Özünüzün aranlarda ıntımak birimdüylüğünler güçlü olsun inşallah. Ve ahiri davanın elhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Ya monucu, cip bankette uçulunlar erkek çapkandaçı. Bu dakan soğuklar da. Ha bol gütten. Assalamu alaikum. Tuğadar bıraktı bunları. Özünüz bunu pek cip kılaylaçı. Şirin sol kolu ulak ver odadı. Adalgı çapsak özünüzde de жақсы. Anan giydi. Adam çürmedi de çok kılalça palvanları surayça. Ulaka geldi gitti olup kaldık. Nasip olsa alağız, nasip olmasa almayız. Sorunsuz dile. Yaşağız ötkele de uşuça yelder kötü. Ötkele de uşuça yelder yaşağız ki. Bizdeki de oşa yel katarca yaşağız var turabı. Bizdeki de ötesi. Baldarımız kavuşu sorundan alparganda dile. Adalgı alparalça. Turalıça palvanları. Erkekçe ben hazırca cipten de teyekten de algan yok mu? Koşa cipine teyekte orta tutan kadar gelip kalacak kolumdan aldı palondan. Erkeğe vermiyor. Şimdi erkekçe de ana ne o? Arkasında ne var? Allah. Var aldı oldu. Onun için tasatlı tartıcısında bu kadar güzel. Ulak vertire ulağı. Sorunlar köp olsun alalmadık hep palonlar. Ya. Bundan keyin taza qilaylik. Köpke çağız, zakatça çağız. 10 milyon var. Uşulkalarimizga iymon, insof bergan bo'lsin. Uylaringizga beraka, faiz bergan bo'lsin. 10 milyon var. Alloh. Inshaalloh. Duo qiling. Baldar, Sherik.
Balдар mına balдар Üçüncü ne etken hatalı da balдар Yaxşı çavalı, taza çavaldı Türk'ü açadı. Her şiştin arayı. Adımda şerifli taza geldi. Beni otur büyüyor balдар. İkisi de oldu. Beni olmayın balдар. Sine gelecek ya. Olmayın. Niyetini koşuyorsun. Ulağa koşuyorsun. Ömrü var uzun olsun. Utuma kadar ömrü Allah'a koy. Olmayın Allah'a koy. Kapak tetep alıyor. Palvanlar endi bolar iş boldu. Бүтүрүп koştu. 94. Elçege dağ ulak var endi. Kıldıyda çoğ ulak. Oşakka dayardan kıl endi. Pasa dua kılıp aldık deydi. Pasa dua kılıp aldık. Duadan keyin özü bolmaydı duadan. Ağa çeyin özü kişine geçigip kalıştı. Pataga çeyin pata kılbay turup sorunu çok şağı vergile deyiz dep jarım oylap atkан экен. Jarım jigitleri patаны beribizdi. Üçünü de ulak tutup kaldı. Ошондо болуп калды деп туура түшүнөсүздөр. Акелер. Ertege bir çoğulaka düşküler. Ошол жака даярдангыла. Барашылып. Жакшылар өтүp кетти мурун бизден. Биз адаштык, жакшылар салган изден дейт. Не болсо көрөйлү өзүбүздүн пейлибизден. Арабызда пейлибиз бузулуп кичине тарбия тартип бузулду эле бүтүп калды. Эми туура түшүнгүлө туугандар. Көч бара түзөлөт, жолуна чөт, изине чөт. Келгениңиздерге чоң рахмат, балбандар ушунчалык. Эртеге чоң улак бар, чоң улакка түшүңүздөр. Barınızlarga iyilik kalayız. Kelgen kadamızlarga razı olgular. Çok rahmat her bir kelgen adamga.